July ni thum thotan ni sang ni som ni pathum ania Mizoram Journal chung kuate in zawain du sangna chipai kan buka chu Manipur state tang mi tele mei te in kara harasana le boina na sa tak ommek chungchang kan ngai tha in kan thlir hole donani Manipur atanga sahimna zonga Mizoram ronlu ta chungchang ai tura Mizoram sarkar in adin Executive Committee on Internally Displaced Persons of Manipur in Mizoram chuan voina tangkhan ve bur an khontanta hetila hian Manipur ral tlante tan sarkar lai pui tangin tanpuina mu alani lova Executive Committee on Internally Displaced Persons of Manipur in Mizoram chuan ve bur hi minister MLA le sarkar official te hena akhon donani Manipur atanga ral tlante tan hian Chief Minister Zoram thanga chuan sarkar lai puya tanpuina cheng vai bel che so madila dilna hi mei ni somni pathum sang ni somni pathum khan athon Chief Minister in tanpuina adil chungchanga hian sarkar lai puin thule la engma anla nei lo thung Manipura mei ni thum sang ni somni pathuma boina achuanu mei ninga tangin zona thlak engomaza chu sahimna zongin Mizoram aron ral tana tuna hian mi sing chuang zet an omegani Manipura mei ni thum sang ni somni pathuma boina achuanu mei ninga tangin zona thlak engomaza chu sahimna zongin Mizoram aron luta tuna hian mi sing khat chuang zet an omegani Manipur boina wanga in le lo chanemo mani in luangam lo state danga ral tante hi sarkar lai pui chuan chom dolna an mani lo mi khwaltu state sarkar hena tanpuina sum apetrina Manipur atanga Mizoram ral tan lo lu te tan ero tun thlengin pek alani lo thungani talanta kangin Manipura namle namin kara boina chuak chu alare theilowa meitei militant pol te chon Churachandpur districta langza le chinglang mei hmuna kuki khuata chu pathian ni khan an beile chinglang mei hi Manipur khopui Imphal chimchak lam kilometer somsari vela hla a ani militant te hian kuki volunteer pakhat David Thiak chu alu an tan sak nia soyania sanang bula langza khuapo bein biakin le chena in thanem tak an halba ka mi panga an manbok meiteile kuki nabin kara tual chung buina chuak chuan zia omlam alapan theilowa mi za somruk chuangin nunna an chan to ni in official takin chinchi ani Bisnupur districta khujuna tabi khu apo pathiani vekhan kuki nam niarin ten meitei pathum an kap lumbok Manipur Chief Minister N Biren Singh chuan kalien ta zirtop nia Chief Minister anina tanga abandon lo thu asoinu loka a Twittera Myanmar kuki mi ten meitei te an beiti na ziaklanga anuwa achui thi apaile ngalani CM Biren Singh chuan Chief Minister atanga abandon lo thu atui na a comment tu te achana he thu hi soya ma se a Delhi le watani hetila hian Biren Singh social media team chuan he tweet thi CM le a team te ji ani ro ni in an soi tual chung boina thleng chung changa lung oilo ten Prime Minister Narendra Modi lim an hal chu ti tolo turin CM hian angen halbok Prime Minister Modi chu an state masona aneina konga mi poimo tak ani ti in hun harasatak kan ton mek lain kan ruai tu then khate lim hal ani kalim an hal ani chuan poi ka tilem lo ma se engwangin ne Prime Minister lim an hal ve kher eng thil nge ati Prime Minister hi Manipur masona tam tak thlen tu ani ati state chung stakeholder sang te chu boruak muan om theina tura mala turin angen bokani Congress party huai tulun P Chidambaram chuan Assam Chief Minister Himanta Biswa Sarma an Manipur chungchang a soina chu pathian ni khan achang leta Manipur boina a CM Sarma inrol lo chu athazoka a inthir filim angayani ati Assam Chief Minister Sarma chuan inrini liamta khan chanchin thar la khom tu te akomna Manipur tual chung boina thleng meka sarkar lai puile Manipur sarkarin boruak thasiam turam ma anlangna wangin ni sari atanga ni somnuwa boruak athat chho to mai arin om thu asoya
Congress Party chu boruak amuan om to nuwa Manipur State chu vei anga alanga puin a bei zui bok Chidambaram chuan Assam Chief Minister chu Manipur buaina a lo inrol ve lo a tha jok thu arin thu a soibaka Manipur CM chu bang se tharei vak lo tal president rule noya da se an state tan a tha jok don ni in a soibok Manipur tual chung buaina chuaka wanga mi puite thlamuan tura jin Congress Party hruai tu Rahul Gandhi chuan moirang khu a relief camp atwa kem omte a kom hal hemi chungchang hi kan chanela po kan lo ta lan to kha Rahul Gandhi chuan Manipur State chunga tual chung buaina chuakin a ngong nat ber khua Churachandpura kalin relief camp te alo to ani Churachandpur apan lai hian tarlan to angin police te chuan Gandhi convoy hi mi puiten an lo bei mai a hlo thon om nia soin Bisnupura an lo danga helicopterin Churachandpur hi akal ta zokani moirang khua po hi Imphal atangin helicopterin apana Manipur Chief Minister Lui O Ibobi Singh te Party General Secretary KC Venugopal te PCC President Keisam Megachandra Singh te MP Lui Ajay Kumar ten an troyomani Congress hruai tu hian tual chung buaina wanga inle lo tlan che san relief kema ko samek ta chu komin buaina awanga an mangai tele an in chan tu te din mun ton mek chuan aril ru atina takzet ti soya ami ton te mela chuan tranpui tu ngai mel a mu ti soin Manipurin amamo poimo ma saber chu remna le muana a om hi ani ati hemi tan hian mitin te tho ho atul thu a soibok Gandhi chuan Imphala political party som hruai tu tele civil society member sang te akombok Manipura namle nam inkara buina na satak chuak awangin mitam takin nunna ancha nuwa tun thlenga buina chinfel alani lo wangin eptu te chuan Chief Minister N Biren Singh chu bang thurin an phut na salhia Mase Chief Minister hian ban atum lo thu asoi CM Biren Singh hian bana a thelu don ti thu thang a om chiam mana hei wang hian ama tan tu mi engemaza chu Chief Minister chena imbula pungkhomin bana thelu tura akal chua theilo na turin andangani Mase Singh chuan pungkhom te hena hian Chief Minister anina tanga ban atum lo thu asoya heminu hian pungkhom te po hi an chin dar ta ani Supreme Court chuan NGO Manipur Tribal Forum in Manipura kuki namte tana sipai ven himna pek an dilna chu angai tu adon Chief Justice of India D.Y. Chandrachud Justice P.S. Narasimha le Manoj Mishra thuna vocation bench chuan hemi chungchang hi angai tuang Juni somni khan Justice Surya Khan chuan kuki namte tana ven himna pek chungchang hi man mo taka ngai tua tura urgent hearing nei an dilna chu dan le trai kai noi ani awagin administration lamin an bo zui turani ti in anhola NGO te din saktu hi ukil Colin Gonzalez chuan state chunga buina awanghian tuma tha ani lowang tia tiam ani nuwa tribal somsari in nunna an chan to ti in kota athen Sarkar ukil Solicitor General Tushar Mehta chuan Security Agency sang ten mi pui ven him na theitop chuwa an thoreng awangin urgent hearing chu thil trul ani lo ati vocation bench chuan hemi chungchang hi July ni thumangai tu turin adata ani Manipur Tribal Forum chuan Sarkar lai puile Manipur Chief Minister te chu kuki tribal te ti chimit tuma thok duna puin kota hian an zual ko ani Sarkar lai puin ven himna pek atiam chu Sarkar lai puile Manipur CM ten kuki nam noi bo tuma an thodun tlatawangin an thutiam te chu thutaka lak saklowa kuki namte tana sipai ven himna peturin court an ngen Assam Police Chief Hare Krishna Deka Kaihwai SIT dinbaka tual chung buina chuka wanga nuna chan te chung te nena cheng vai bel chani peturin court chu an ngena miti chung da chu Sarkar nanghet pek an ngen bok Supreme Court chuan BJP MLA chuan Manipur High Court in meitei namte scheduled tribe status petura order achua chu akhing let bok ani Manipur boina hi
kan u nau te buaina le harasatna ani wangin keini Mizorama om mizo te hian kan ngai tha thei hau lova kan hoisan thei bok heklo kan u nau te sahimna zongin Mizorama ral tan mi sing chuang zet tuna hian an om mek ania he buaina awanga harsana tok mek te hi keini Mizorama om te hian thei to pa kan lo troi oma an harsana te po kan thei anga kan chomdol apoimo tak zet ani om hmun atangin ti thei kan neya kan nei sum le pai mangin heng kan un nau harsana tok mek te hi kan tanpui thei ani tin pathian nung ring tu kan ni nangin he buaina hi chinfela alo oma Manipura kan u nau te le meitei te inkara remna le muana alo om ngei theina turin pathian nung hnena idil pui thinang u